Lanku. Nyaliping longa. Baba wada unda bindi dia chukirto. Nyalinda tia kudo. Incha dua lej baba ne kai chin Piou kai in walk. In wacha ting, in wacha der ta chirta. Alo wakara kwa bindit. Kuloi waka miti Piou. Wanyatong ne lej baba. Nekichan wedu leune Luel tichini. Yan warrior. Riya ben waka wilka. Leune nyit baba. Yan warrior. Ben waka eter kan walk. It could be what yambu kayati yamba. Leb nyin ka Piou kwa. Ago kuya nangad. Nerin ka wun kuwa kujongi lejek. Acha ka muota rit. E ko acha ben. Ba wa be join ni wer nyali we cha ka muota rit nerin ka wun kuwa kujongi lejek. Aran jamatene ani chola yang ajang re. Ani ye chukrito aya gam ke ye dulonge. Kanita ta jamentin ye ta Episcopal Church. Wato pane chol Georgia. A city in chol Stone Mountain achimachare in Atlanta, Georgia. Yen ka to wotin. Kan mote kan kin wala Bible it. Anong kapiet kar baga share ken week. Tag the ani ko weke ko already. But an mi Piou are ku ka kar baga share ken week. Let jut the kirito. Ujela let there. Get ka dur. Ukata tin ben chokolong. Get ka David. Dur ben. Get ka golden bell. Ujela dier war. Ke cha. Aguti dictionary tong jing. Achi dictionary badato. Ke kaka ato internet nyen ben ke kaka ato internet nyen tong jing legut ato got ato tong bor ku kato to ko liter ato na wo ko tong bor bata ken got ben bada nong to ken ke got ben ti man tong padang aywa ti man tong padang got ben min goj aguti nyot achi ware ci ben jela dier ki David ato ben ya tong jing so wakin ki ber ba liu non ko ci ne ka gur Piou go ko ke loy tieta go ko loy wen ke cho ko dier aka ker ku ka internet achi tiyo and so na yera and non internet ku ko bi ta non internet chok junub Sudan man ke internet ato ka yin lu ba ke ka kan an ba ka download le ba ka download cell phone do wala tablets do anywhere diere ben an ba ka download ku jela le jut ku liter ki man ne ken wiping liter ato tong padang but tong jing ya gar kaye bora kirman tong lengali ta kwoti ku ko ja ruting so kayin batyaj kayin kwen liter etong ken ye goten and so man be in my cell phone anti liter ku lejut I can download it in my cell phone. So now when it can error default a Bible apps in ka yellow. So now chikurba when NIV chikurba when King James kakatoten
tongo jiang ka gut ka yin ti ber ba la won ko ba ba la ko Old Testament ku New Testament ka jël ka go yuten Ethiopia ku na yaran ku dier kene ngay Piou dier ka diera to internet ni anon ko ci ka kër ku ko ka lo ka got ta kere ke ka lo ka got so na yaran Luel yinte ngay ko ne dewe wala na yaran ke ngay ko ne dewe ka dier ke dier to ci ka kerka na Piou ci ke a Bible by itself because dier bena ci ko Bible anaka dit manu ku lor ku durat pen ku tinka yu ko ben ke Bible so akiran ci dum way akiran ci ne la ñom so ke ka ku na ku dier ku yindu bara Piou ci dier chan na yen ya la ca Luel na baka bam de to ko we ben ko we lecha ayak ben rongi ko we ben ko we pionyen so we piatarit chan ci ben kanisa ku babrer ki cindin ni ne la apiat bia pion so ka good news yen ke kar ba share kan we ani ko wi ka we but chan yara rit yen ke kar ba share kan we train ana jël ko na Bible it what you ping in here bung lite ato ne Jona chubi to dia na era ni tibene ne kin tiga ke Jona chubi to dia gol chie ni chukto ka guti tugde which is chukto aguti tie Jona ye nebi Jona ye nebi pande Israel nebi a messenger de nyalik nebi a messenger de nyalik eran ye nyalik to be wer ki nyalik leke bela leko ene ke nebi so Jona ye nebi Jona yen ka kin nyalik ci to kulele Jona lo Ninebe lo wetu koy ka Ninebe leke egu nin keter wan ku chawa Piou wel ne lo rati ke Ninebe abriyo go Jona go la Ninebe kwa lo la Ninebe e panditare a Jona bi chaga ke tinin ke dia ke wer we koy ka Ninebe ye ka yo yanin keter wan kanina ku chawa Piou wel ne lo re joni kanina be abriyo Ninebe eye capital city pa ne chola Syria so Ninebe ajel chairman Juba ku jalla Syria yel chairman Republic of South Sudan so Ninebe eto kiye capital city who Assyria Echiberia Republic Assyria eye kingdom echuon bi taka chikedom ku janko ko ya yongari yako ko yong atom chairman chi Ethiopia chirierare ko bobi ku dom Junub Sudan ku dom Uganda ku dom Kenya ku janko ko ya yong ke ko chikedom alwela ka lo ka ke yera nu ku team ko bi no team ko bi jam ti man won kin pi so ukaka akin nele akin benyar aret no koy ken Ninebe ekene yana ka chen Jona achi beto kulele lo le koy ken Ninebe na chi ka Piou wel ni yelo reki ken Ninebe abriyo so Jona ebla witia ka were nele achi koy ken Ninebe achi biping wede nyale ke bugeti non melik alwela go melik go tunda wan go benbe tunda ki wan yaku biya letken ke melik yen ke melik
alwela bi ka be alwel yoku tew tuel be ka taw yoko alwela ku porot ne nget porot nget yoku nyuti nget ku nyuti nget alwela ku gerator ger juop ger koy ke ninebe yu koy ke ninebe ku lwele ko cha betil nin ke diak ko cha betil ko betil nin ke diak agutilai akiran chim Quran ben abale ki tuel abaka taw Quran ben abrot por ninget ku jelwel yeran nyalit jelwel yeran ben abin nyalit dilong ni yepio kelwel mel kalwe ran ben abin nyalit dilong ni yepio ku abiyepio dil wel ni luereje alwela na chi nyalit ki koy alwela na chi nyalit ki koy ke nine beloiting e ke chi ka pio wel ne dur ke ni won nyalit jenom war ne reidi te chi wel e biyen ke yakuchi beloy so yes ku ben wa jam ye kule acha go nyi ne kwen kene ye kwen ku pinken we ku pin ku ben wa jam e kule ke chol repentance e to mulengeli na ye to mujiem e ka ye chol win the Piou ne re. So what does it mean to repent? Luel, the will the Piou ko. Luel, the will the Piou ko. What does it mean to repent? Eneka ben wo jam tini yekuni. Luel Bible, luel will the Piou, where the tak. Where the tak. Ki yin tek tin yen bawar. Where the tuck. That's one. Bugrej ya man. Lola bugrej ya man kunyarku piat. Bugrej ya man kunyarku piat. Yeni ke luel the will the Piou. Yeni ke repentance. Yeni ke luel the will the Piou. Ba yu Piou well ne reche. Yoku chi ber loy ache bay Piou wel bay e bay Piou wel ne reje ku chi ber loy wel de Piou ne reje ku chi ber chapti bay Piou wel ne reje ku chi ber chapti barad wel ne reje ku barad won yalet barad wel ne reje ne redun chatin tini barad wel ne reje ku barad won yalet e barad won yalet ku bachak ne lonke yene ke repentance yene ke will the Piou ne reje repentance bayinom war to yin tektin bayinom war to yin tektin Quite Ninebe alwela ka Piou diao quite Ninebe a Piou diao ne rechi loy ne nyalin. That's what they did in ke chi loy on teu ke le ki tuel ke ku pot ke rutingit e din de Piou alwela quite Ninebe a Piou diao ne rechi loy ne nyalin yaku wel ke Piou. So also repentance is to feel sorry. To feel sorry. You know, I don't quite walk, and I was one of them for so long. Yidi ben kanisa
Oh, nearly Baba Palen Karacha could just a surface. Pichito long thing is to feel sorry. To feel sorry. Repentance. To feel sorry. So, David, anong kirechi chi loy. Anong kirechi chi David loy. David, chi ting randa, achi kor, kucho monye ting, cho chane. Ekene. David, so what did David do? Achu pingwa na lwela David akebe tilio kukebe tiao. David a Piou tiao, ne rej one chiloy. So what chan bare loy nyalino? Kuchir kichin kichaloy? No. Lwela David a Piou tiao, ne rej chiloy to express sorrow. Repentance, to express sorrow. Nekichaloy. Adam kan kawa. Wan chen kere loy. E tinya leke bonga lwele kenge. E kenge ke loyen. E kenge ke loyen. There is no expression of sorrow. It's in sorrow. It's in accountability that kichi loy chen ke Piou welti. No. By Piou Wehl, ne loy ratit, kuchi be loy. Anong ngadi chilewo, yechu krito, wale parable, na cho bungulu. Eran chuhun wan kujil. Alwela leer pande kujle pande chen belol lui karach. Ye Louis Karacharet. So yen alwela na one. You know he kawalrat ye lwele gorad wel go jal pan one chelatin pan one yen karay la loitin kule ben na un. So ke karay one ke achika wan. You know achika wan. He repent. Kule do na un. Le do na un. So we correct. Achikawan, he repented from a red one yellow, and he kept on chambula do na un. Who ye ben, who could be kuloy, kapit. So repentance, I will have to turn around. So now long repentance, I will have to turn around. By Piou Wehl, but not too well completely. Chairman. Like this. To turn around, no loy right it. But if Piou too wealthy completely. So to turn around, by Piou Wehl, no loy the right. To change your mind, to do to change your mind, to feel sorry. To feel sorry. I don't quite walk, run, I know very low, but I keep Piou diao na kichiloy. And one of the example, ran I know very low, who mere Piou near it because of kui. The man ran kitty much take much. Beting rande ye ne want to tea ku beting rande belokor ku betik ku tiak momony rande belokor ku kechir ku pinch burun achan birut lati amit Piou ne ekloy kan but it is sin hooray. So akor ku ko Piou Wehl do courage lo Kubuaya mi Piou. No. Rage. Alwela karaj. Ekraj. Abuya pull.
repent from something like this. When Piou marry, the Lord right, because it's deadly. Because you have to turn around to do need taking, and so now non could do tak ye tar ye mantine. Now ye go ahead, but now ye cry in will could do no bello. Well, if you think could do no bello. Nelly, a quarter what you will, no Lord right. I have been living according to this word. God wants us to live according to his way. So now, according to this word, who walk in with will. Who walk in with will. Walk in with will, the Lord right day. But according to Alex, Burud will, the Lord right day, who budu nangin. Bukirso, we are car. Bukirso, we are car. I'm what can you think there? Alo kanisa. Alo kanisa. I want to tell Benbe. One more do a teach the kaka went to wear the jackapin. Well, really, young unity could not jackapin. I don't quite walk. And I was one of them. And I ran to a cave. And I ran to a cave. But I la luek, quite cocaine la luek, runke clear. Cockroon ke kero. Cockroon ke diak. Cockroon ke one cockeben la luek run ke dit. Banatin luoiden. Kakache luoi cresano. Ache luoi cresano. Why? Because our kin, they did not repent. Our kin will the Lord. Our kin will the Lord right. Our kin tang den, tien ke tektin, a kin kuwa. A kin kuwa. So it is important budu nong nyali. Because a Bible a lewa, a Bible a lewa, how will you now well run your Piou way? Can be king will the same thing. Now well run your Piou way by Piou well way, which is repentance. Now we run your Piou way to the right end to loy, we take up your loy, get you the Lord the peace. So it is important to repent. What you well way, burud well, malek, burud well, the lower right. I go put you the Lord the peace. Now, chuku, what you well, can we Pierre Canelli? I took a loan in it. And the cake in there. King in their canamut. I wrote to young with a ping. They didn't hear anything. They didn't hear anything. Because I can't get Piou way. So, no ran the cooker kaita con ping one. Hello, yin kunum dear. Yin kunum dear, yin put the yan kacha tapping. And no, yin put yan. Who ran jamia? Don't ping a pietical Luel, ye. Because I know a current de. Assuming ye crack. Kaka loy a current number. But a year Bible a year no.
aye Luel war ke tang duon war ke ti yen we tek yuku kirso yuku kar yene ke ko kor ni ale ti nom wo ache nomda because nomda achen ke tiel ni wo ella bayinom wel batang du ba wel yene ka kon bu wapyo wel no ngoyi achu pingene bu wapyo wel yes bu wapyo wel ne rechit bu wapyo wel ne rechit so yo yerech yemu rech yemu achi bible achi lewa alwele rech duon de lungter de nyale lejik lung donko rech duon de lungter de nyale lejik kulwoy chene lung yenyei loy yene ke rech kene ban Adam kane kawa Adam e chi yen lung e ko wan le ni ale chen ku le Adam du na kane lo ye yen lung a chi ni ale ta ku yen lung. It was a command. Adam was commanded wala du na kane du na lo ye yen lung na wan ke below yen ke rech so yen ke rech God commanded Adam not to eat from the tree of knowledge of good and evil. Woke donko. Ekene yeneke rest. Yeneke joy rest. Alwel nyale chewa yenlu. Alwel nyale yaga nyar ne Piou ne pen. Ne tang duone pen, kuna luoy duone pen. Love me with all your heart, your soul, and mind. Kulwel yera and near, chimane yugo. Love your neighbor as yourself. Ekene elum, a command. Elum. Na yoku ye donko. Ekene. Then yeneke sin. Yeneka joy rage. Yeneka joy rage. Belong the nyale badonko. And so now tiej we kamane kulele jarko wachin ku tiej we kamane kulele yenga nyale. Krane ben a jotichi. Rane ben a jotichi. Nyalej. But near da yen wa nyalej nyar, achi feeling. It's not a feeling. Alwen nyalej ran kede loy. Alwen nyalej ye ran. Elung ke ping kuloy ke. Yene ke ran nyare. Ran elung ke ping kuloy ke yene ke ran. Ayadam kane kawa wan donke lung koze achi le bi lele nyar kanya achi yeni ni ede nyalek e balunke baka ping kuloike timan yene lele nyaren so kalunke en ye kale walk ye jerandu yerande nyar timan yugo so na ye ku koi kom nyar ko way lunga nyale ayoku ka kwancho ku ka wok wachin rech ka rech aliw je yen wok lung ka nyale jay ku loy ku ka Piou ko yen ke rech lung de nyale
ba jay ere kuna jay kulum de nele yen ka yen wala luyi ka ka pet ko bana chulum de nele jay ko wachu la luyi ka ka pet ko wachu la luyi ka ka pet ko pin chen wo nele i pin to jay yen wo wel ka jay e ken yen ke re that's what is yen ke sin yoku nyi wudin mana adal ko wachre lo ko ke yana kene ti e toka na na yakon ko ka badia kege yoku nyi wudi man ken ware lo alwen nyale ko ka dia are lo ko ka de nuom de nyale ko ka dia rana ban so wachirana wok e kana atobung rom chuk di te dia chuk tiene tiro ko dia why di ko wachito spiritual e debete ka jam e kana to diet ke debete chuk di te di ko tok chuk tiene di e debete ka jam alwe na ngem ene changne rechi ku ke re yene ke lie chama ne that's all of us what you can do ka dia what you can do all of us what dia ake adam kana kawa kapai ana kol ko boy jama adam yoku kawa but what you can do mo dia what you can do mo dia ake adam kana kawa kapai ake randa walk to live bray lo tirana walk ke capable bray lo yenga chikon le two lives I all of us now what you need mana de ka walk ran walk a live bray lo because in nature ka chine ale ke jale walk kulelariam de right eto aram de right ene ke ya to kumyo de nele ene ke ya pire te ne ye chukrito bandida so walk one on one look ni one on one in Christ alwel Bible alwel na yuku jam nana yak there was a time when jatan ke don reichin ke aya alwel anaran pet aya alwel anaran pet ana ko kun ku anche ko tijol bana juranen kaloy kray but kreja loy aya la pol because aya lele chanan tijol ene keke yan kray kulwela anka but in fact no and I talk right that area by itself akol kok why to aduome bran ke de loy ku chol hekdene apet but it is not eni ka chen ni ale ke lewo ku lel na yuku jamu kra ke liu no wapio ko way rodom ku yi ke liu no way so what you ran walk le bijam an kire lo kwan kire ke lo lele na yuku jam kra ke liu no wapio ko way rodom ku yi ke liu no way but lele ni ale na yuku kare ko gam e ke na ngada ku ye laje ku ye kare ko pol ku ye wa wapio ke chul na yuku jam
walk in ray loy ka ken ne ka churi cause walk why ray loy God bu ray da ya gam bu ya ni man ken wo ray loy ku bu ya ni that we are capable of doing, we are capable of sinning. And then from there, you turn around. But it will, you lower it. Because you need to look at will to Queen. Queen Keke, Koiko, Jim and the other one. I didn't know that. Jaray Loy, now I've been yelling, Babylonian. Go you, man, I decorate a goal, Genesis, hello, but larbo when you say. And all this time, I am living. So, of course, we are capable of right. And then, Burud will, the lawyer, who would tang down, the tea and what take in any what a lawyer, you know, Butanga war. Nyale chane walk ahead. Nyale in the panel, and they are walk ahead. Walk on the kingdom, and they are walk ahead. Alwelo kunyale, any other new walk, the ton chi krito, no walk, kawangod, kawaret. So we cannot be discouraged at this point. Walk. Walk Nyalej, alwala ke ko nyar pinum. Nyalej walk ahead. Go what way when they get to cut. But no walk, no right. A go rani a gum, go choy to, we a nang period there. Nyalej Baba, and yar walk, the wapal the right walk. Yet you curto, a bonapinum, imagine, Nyalej, be pinum, the walk the hand. The walk the hand. Be kugum, kuto, ni yin, kohen. So that, bo baby, nereki. Nyale chawanda, and yar walker. The way yen meet the peer, the go. A chana no koi walk, Nyale chating, a kayaluela, oh, Kakwakai Piou, Gong, and Nyale chating. But can they look around you? Nato, can they need to bang da. Well, at a doon to yinti, kada woy bida, ting Piou nyal, ting lai kat, ting yom. Ye loy ngakanen, a loy nyalek, even though a chew ting, but kaka ayoko kating. Kachaka loy, ayoko kating. So what can it should give us? Bunyi mana de kan yale chato. Kukaye ka loy walk daily. Meet the peed the go. Yale ken aken konja. When near day. Meet the peed the way. Hachi be yen walk on chen what way when day ye chukato. So nyale chawada, London, Hachiloy. London, Hachiloy, Yanake on Chen create a pen, Hachi one panel, who to work when the year you cut. Nyale London. So Nyale, an uncle Tor, and a walk, Buloy. Kada Loy, even a chin. But I don't go nearly cake and walk. To way a miscake.
nang ka kor ke nang wo go ku che mar ku chuba loterai bu wapio Wehl na luaraji repentance bu yechu karto bu gam kay dulonda ku jok wanin ku chak wanin che yorke ne rin ko wun ku wa ku jongi leje kwa Luel Bible we ba miyoy te jongi leje kle bu ya chak le long kan yalla ci long bu ya chak le long kan yalla ci ku kici lewo bu ya lo bu ya nanga matat bu yit kan yalla bu ka yaka bu yit kan yalla bu ka yaka ku bu reida bu ya gam ku wel kurutin bu ya gam ku wel kurutin ne keka chika lewo ka kadia ale ka yi kwa le ka ku ketwende ebu wapiot war ku yeneke na loko bunga ngadi e bunga mak chukdi tutuk ba chier ba gol e chuk tiene tier ku mak alwela na wan e chi John mak ka yechu bo galale alwela ye wit ne wil piet kan yale gm yakul hegit ku chiang den yale e ben welcome with pure Jesus said that welcome with pure ku yaka wil piet gam Jesus Christ ina ka bo ka wete welcome with pure to pinya de nong John the Baptist one way to any John the Baptist and look at book welcome with pure repent that's number one repent alwela na ki ka wil ka ping e kene du chuk di tro chuk ti ne te dia ko ber alwela na ki ka wil ka ping go wil ka good pure go ka petro yok ku du ko ye wekawa bunguloy go petro ka yok ye welka wepio on korben ke ni yong pi loy on ken ke welka nyale ki bo wa safe de ko wela welka wepio number 1 ku chakrut baptist nerin ke yechu kurbo welka wepio then ku chakrut Louis ka Baptist bungu Matthew ya a chen wo pingting bungu Matthew chuk di te tero ku ber chuk tiene tier ku doman alwela go ye chu lo non ke ku yu ke giem yeriere ben e yena nyal ku pin yen laka ku yaka juore ben chogye ko chuchke yaka ka Baptist nerin ka wun ku wa ku jongi la jik ku yaka ka Piou bi kan ka dia ku yaka ka Piou bi kan ka dia ka ka lewe ya loy so it is important bu ka yen ya le ka lewa bu ka ya loy important are non koy walk koy ci lo tukuli na lor tukuli or mesela Luel yin kor baya bolis
Ono mit kwon totene America ke bolis. Baya bolis. Before being a bolis, yini a Piou. Yini a Piou badang ba moy wudi. Yini a Piou anong lunken yeni ka yi Piou. Ke lunka na chaka tiam ke yi jalo ki ni bolis. Kwe Piou yeni ka Piou, ayeka Piou, kwe ni ke chobda. Na korbaya na chalo tukuli, korbaya ditor, no ka yeni ka yi Piou. Na chika loyi ka yin chilo baya ditor. Yale, akor bu Wehl ka ya ping, bu Wehl ka ya ping kuloyi ke. Quite a Nineveh, for example. And by the way, will the Piou repentance alloy from confession? Confession, who will the Piou alloy Ajak. Repentance, yeneke by Piou Wehl Ajak. Who confession, aywa. Bakaraiku. Banality be palkaraiku. Pal bakaraiku. Confession. Bakaraiku baka confess. Banality be palkaraiku. So these two things are low. When the parable, the prodigal son, ebe ya confess wunu karaichi kalo. So, koi ka Nineveh. Tinku koi ka Nineveh. Eke war tang dene de. Koi ka Nineveh. Ke war tang dene de. Because a chuping, alwela na chin nyalek. Chaka chi koi ka Nineveh lo ting. Eke chika Piou Wehl. Na dore ke ni. Wuni alijana war. Na regi to Luel, ebelweke. So, yung chi koi ka Nineveh lo. What did they do? Yung chi lo. Because I can't nyalek. Go on Luel nyalek ebelweke. I can't below because alwela kaka ni war. Kukaka Piou Wehl. What did they do? Yung chi lo. And it is important for us. Koi ka Nineveh, achieve gam na Piou mana adeke chirai. So, katwing eloi koi ka Nineveh. Alwela they humbled themselves. Aka Piou korpin na nyari. They humbled themselves. Alwela ku dieu ku Piou taret na loy right then. They feel sorry. Dieu ku Piou taret na loy right then. Yen ke ko on chen ke let ki chuen ta. Ne ke ko on teo ke let ki chuen. Ku pot kurut na nget. Pot kurut na nget. Ku nyu bang den. Porot nget ku nyu nget. To feel sorry. Ake chi Piou diao. Ku diao ku Piou ared na loy right then. Alwela ku tilke na ninke dia. The humble. Are den chi loy. A chi gam ku diao ku Piou ared. Ku tilke na ninke dia. Kechiran siya. Kunin ke diak tilke ake lang nyalek ben nyalek beka par karai ken
Quite a Nineveh. They felt sorry, I pure the hour eight, the lower rate, then the lower rate, then it. What you know, let you walk here there, boom, a second chronicle. Well, if people that are called by my name, they humble themselves in the pure quality. Kulanka. Alwell you well pure. Neloire dene. Be pure will to turn around, but to well the loyalty. Then they will hear from heaven. Kanyalik aboka camping. So repentance, who will the Piou according to feel sorry. Chibichiri Adam can cow and Ganga Loyin, Penga Loyin, Pachiran. Or Bakarai Loy, Putum Chat. Chirpichin gets alone. So, Achinali Luel, go up your will, go well up your, Piou can walk up your will. The Kenan Yalicha the welcome up your, because it's good for you and for me. A pet no mean, or a pet and no man. Ketwing Yen Yalikor everything. The first thing, Corniali book on Loy, a law could your name. The first thing, I will repent. I will appear. Yen a cake twin, yen yalik conti, you concord no. Repent, will appear, turn around. We're not the lawyer. And then, Bukerto, Bugam, Kayadulunda. So, number one, repentance. So, repentance is very important. A chilubadong, Kuloraka, Chienich. The first thing, Corniali, Luel, welcome with you. Repent. Ebu wap you will, no lawyer. But Tandu, Tintatin, Bawa. Buyeju Kurto, Bugam, Kayadulanda. Kubo your name, Nerin Kawun, Kuwa, Kujongi Lajik. And then, Kuwa Bemio the Jongi Lajik, Abulo. Buyajak, the loom can yellich. Buyajak, the loom can yellich. Kuyoko kuchin yellich Luel, Yokuloi. Buyanang gamadat. Buyanang gamadat. Buyit can yellich Bukayaga. Bureda Buyaga. Bureda Buyaga. Alwel Nialit. Alwel. You poke ruthen. When brought forward. Poke ruthen. When brought forward. According Nialit and not walk. So sin, then a cake at chooping. You're doing alone, God. One on consequences. Now you could look at Nelly, one choke. Away right, yeah.
we re che yo tia we ni ka yin ya li ne kor na mo a chin ko kor kriye che bana che tol yen ni an to e walk pionda yen ka kor pio kwa pionda ba piondu ba yen nyalit yen ka kor nyalit ni ku ka bi kun bi kun ya bi yin ku na bo kun ni kan wan walk e pa nyalit che pol kor ba bi cheng na wa pio kuna chan nyalit che choli pio ku chin ni pio you will see significant changes. Luo de a chuti, anir. Luo de jongi la peace. Kaka. Ayak produce. Ayak cook. Because luo right. The chule butiam without the chinyan. Kuloi piete. So we bu lung kanyalit. Bu nyaliti beben wa pio. Wa bu kon. Ku yimbe pio miararet. Yimbe pio miararet. Cause yimbe changes about you. You will see changes. Yenika ye kora na mo. Nyale create de bene ke pet. And I tell you pure. You feel good. So sin and no consequences. Sins destroy us. Okay, walk, rage, they walk, they separate from God. Nyale, I chi near rage, and near walk, but rage chi near. So now you could chat rage, we are separate. I was separate. Queen get walk, live nearly can get walk. And nearly a core but can walk. But walk on, cause a near walk. We da because it and then in ka wun ku wa ku dong di legit. Yen we chu ka le we ko ping ko je dai ga le cha ka ping a pit cho lo de pio yen chi we de bu ma ga ya chi ga ko lo ku chi wan wi wan ji lo ke ga cho we le pio na wu chi we chi ko gu pio gran chi job chi dom ma chi ben chut ku le li bo be rio cha ne jo ga ne chut we chu wai ku bi be ko job ben be di bi go yen ya ngot ke ga cha ga le no ping ku na cha ga ping ku ne ke no anin ki wora do pi du nya le ben na ngi ko ga ko ga wa gol ro wa na cha Luel na ne nge loy pi du ko chin ge ting pi loy ku wa ro ku nya e ken woro ci man mele ga ci ro wel ko je ke na ba na ko pol re da le ki ku ci wara pe ni nge ku te chwal are le jinen bañ ke pin no man en balle raj baga tam ikal Luel ke piali ne ci debe ne ci ting de ben way won ci ndira lo balle keur da yot go ti do go wi ndir re wi ne bañ ñala ci ni bañ ñala ya bara ko fe ñeno so tingo di nga ko amra ti e kaga jimo ko jinu ko ko pin de kuch special wo ko jong lay chen wo ko jong le wo ka yuru ta internet ni wo ka Luel gri ben ko ka riya ko na wo kin ko de ke de wol wo pio
ku palo ke loy internet dun ja nyoy tar e run ge di wala pe ge di wacc ni ci war pi ge wa na pol ba na pol iran ye gat ka tiye wala ye gat ka tek bay wala ye gat ka yindi ko cin gi ci war ja tingi ci ge ne run ku ne gari nga wala pe ke ba na pol la ba na ko pe ba na ka loy kene ne ge ciol wer Piou we ne ciol wala Piou ne ko ba ke ye loy ko cin gi tingi war ka pi do bay ke graje ne bay ta to ben e Luel man ko jaay mar juba ko jaay no juba bu ka ke ka loy ko internet ga mar ko wo de wo ci Piou ga mela ci ko tawo ko wo bang bayar bang wo yi e gol na bu no ben na gutti blo bi ci ran bi do ke de be guru wel nyaali ja be guru wel nyaale ci kër ko nyaale ci kër pa ni nge nyaale ye ke du to ni nge ban ra chari nge ku barawa char libi ko Luel abu na ko la le kina Luel ke pit ti Luel ke pit ku lo lum ke kraj ke du nyaale du gari ci ye ci Luel lom ya ke ye juda ya Luel ya lom ku lo ya loy du lo ya loy du ke loy war nyaale ci Luel bu ndey ku ci ra Luel pit ka ci ngi pinge lum ku pel ke loy kin ba guru war bu nyaale ba ti bu war pi dai ruon jidi wona ngadi ti o yugo ci oltwa coronavirus akiran ni chen wacin kwan Luel kwan ha pon akiran be kene na support bi otore ana koy long lo bran diaw Piou Luel len ken bu ko ja koy pit lakin andum kalloy karaj koy ranga nyu ku Luel ku ko no ku ko Luel ke pit loy jara cara yinga tiene ala pi o nyala mo pi ay
ter ben ya ko ni shi It board ku tier ko randai ku neng duo
Amen. When you are a chukule read, what you feel you need call. Ku Bible cha ping. E won the allen. You let him be in a loyalty to the Piou. When you will ever call you die, Yaga tapping, you go around and you must walk, go up in here. And give Bible will, then kill a war Peter Annie. Keen Piou well nearly. And we want to like to meet. Keen wicked, keen knowledge over bay. You know, when the alley took war with you, when the alley below the loy, why long die of all that few grow pan America unus, the keen edge over a mark. Naira long walk, EOT, the Bujita white and we in war you. We are dear to Mount Chinyan Kaida Luel, who Bible, Kega took Benedict. Naira kindling Bible, which up in a deer in the Bible, a college of pig. You walk along, the Kai walk on the alley feet. In the alley below the loy, or whoop you can't be a red. In the alley, repeat of Warwick. Whoop you will you call in him. Whoop you will, Tirana win, Chicky to teach. Not again, young below, be a chubacoin, the wounded, I turn a wounded mark took, you zero took. A good you throw better in the lay. Naira and calendar cool about you thin out of calendar cool. Kubung the wind, Jonah to calendar we want you. Keen, get the rate what you don't need work, what you think of it. Would you do it at too late? Keen a check a day. Keen in the allergy of Wehl. Kubu None in a loom, kill in the allergy. Tia in the allergy. Yen, the Manyang booty belong. Long the koi twine, ku twine di Japan and dom. Yan kayak, belong, long the party youngly. The knowledge, Boba will appear, the color you cake. Now, body given at you, Boba, then could be Naira, low and Boaway, to be nyai, Silova Loy. Boba war, can walk out koi in the dom, Wokal will kakabai, Wokal will kakanisa. Oga Luel and Ayak Ajak, the Kina Chinga Kunwa, Chinguku Kun. Look nearly tea, you nearly loy the loy.
neng long jala tin kulwa ni yom jima anji ben diaw lañi chan ko ji long ka ko di ko ni ngai chu long ni pio ni chele ki chol ni ale kuna thong yen ka loy ke wo chabab ku ko di ke jo long lawra ne ke bu ko to lañi ke dia bu dia long ki ra long ku ka ko di kwa ngi ko wa ka kuma na ci ga yi dur ku le kor ku lang ke pire yi war ke pira ngor ke to ke cho long randi ku ke cho randi Luel wer ke ya wai ni ko bu ba ti wo chabab wo ba wai bu lo mu ku wai bu lo mu ku ke na ko bu ti long ke long ku le nyali ting yen ke koy ci ga Piou the Wehl yo ngoy ne ala loy ne ke kinwo Piou the Wehl mo won ci le pan ni ne na kinga Piou the Wehl na kulon ga tirwan ke ta da ni pande riyo ci man ci Sodom Gomora ci ne riyo na ci Piou the Wehl ke kay yin won ala ndu to ko bati ngo bra wer yo bra war pidu ko ba yunu pidu ci dil wel wol wo Piou the Wehl akul bandit a ci ndeer ci ne ti la kulo gina ran ko le bayin ngodu ben fi kidi Piou the Wehl ci ngi Piou ba yitti kada wol wo Piou wo chabab ke nek na mo wo ga Luel ku loy ko pit kayo ko Luel ay Luel ku ye ka pit ku ka kharaja ne kara ye ke ne ko mama weli di long long de wede nyali so de mo nyangi blong yang kai da ya blong ku mawre ki el blong long de wede nyali lem
yen la ke ni ra wo ke ye ya ko yo itu le ka wala je itu le ya do ya wala to ye pin nam ru to ke kara ko ya ko yo ya ko te nya ye be ne wa ye be ne ye ya ko ndu ye to kere to ya ko yo ndi to ye din ke ma ke ko to ye to kere to jarat wajib piat akai ke piat wani yin dan ko yo jarat dan ko yo itu wajib wani yin ya tidak cho ko dem cho ko jarat lagi ni ku cho ye benya ya to kai ne ti pa ya we won ke kai ni pio ne miedo la jendo jadi ini menjadi kereta kita. Amin. Yesu konwok. Oh, Kereta konwok. Bayi baba wuni Yesu kereta wunda tie nyalen de dawa nyalen ko pio baba yin tu wala yin ke yin wa pan yin ko ite pan yin ku bene yin ke yin wa kana men ni akoba nyalen de yin tu wala baba ne ka pia de chete yin tu wala baba ni yeri am di wa ke ben go pio kai no wa ka ba wa baby a cheri da yin di wo be yeri am di wa e ka du li pio kuria ni akoba nyalen de yin tu wo yen panden junub Sudan acha yen wo yin tu wa baby ne enemy chin baba ko keriye ko ke kai du li pio mo bendi dia ko ban nyalen de yin ti ku baba dia chin ko pio no bador yin tu do le ne dor ke yen mo but woman who was young and age in Yakob and Yan in the Ram and Uncle Coy, your old neck, your old cool in Yakob, the boy could pay your room. Benji Baba Yinti Punyan in the Panya. Wagamin, Kakoi Kwan who fight Yakob and Yan in the Ram. Koi Mupani, Salpakir, Ujela Koto Yichok. Kaipion Kate Yakob and Yan in the Ram, Kution Kapion the dog. Yene ka door baba pen ke ka loy to bi ade on loy kai pion ke ku kai pion wo ko kai ke dinu Sudan ni ya ta wa chin ke na loy wo baba ja ta to kan wo ye kai chi la to kan wo ya kon roya ta to ko na len ko ke ni to do la baba a chin ke na loy wo Arwai pio di anare ken yukulo pio di anare da ko ba nyane ndere palu wo kare ko baba palu wo kare ko wo mi te peni di kulo wo community pio di nyane de panya ku yin chu ku baba bichi ko ko ke ka nyane wale kan ni wale ke pio di da tie di ko ba nyane ndere bi wedu bi yalew ni Luel bi wedu bi yalew ni baba ko koy ko junub Sudan kay pion wo ya ko ban nyalen de e wedu yene kala ko wo cere tok ko yini tok yene kala ko wo cere baba yen ya ko na yeto wo ko wo area na lew ko wo ni kay pio pan junub Sudan yen wado baba nyalenda tie nyalenda bare kuriem bi war ke ben
abor di wari ya ko ban ya ngaren a kiran da be nyai a chok tie ka de ba a ba kiran ye ni ni to ni ya ko ban ya ngaren yen kai Piou baba ku cho Piou di wari cho chala ko bat baba cho la te den den ku cho koi pon chenwan cho ko cha tu un ken ni baba ya ko ban ya ngaren chama non chin ni ke tren du panding baba on chen ke kai Piou no wo in ya wo ya ngaren da kai Piou no wo baba nyai Piou nyai abor bay door no wo Piou kai te kan wo baba ya ko ban ya ngaren nyai ke baba ku cho we ku cho chere no wo Piou ngaren ka un ko dong di Amen. In chukule nyala de fa nyal ko pen ta ja yen wo kin bandit. Wo yer jong ni no jing nyalech ci wo wel ku Luel ci wo yipion ci wo ga lewna det. Ina mari ti bo leer bi na ti ay dun nyal
Bawut ko di baga tie yin bani magana wo chaw ga dia baga tie ni ala wana wo luitin ba ko jiru gami ni ala mane to pana kim taga tiro wan nin ga doro yin bani ka kon ko ni ko ci to nya ga dom yin bani ka ji wi ken gam ni ala ga ko yin bani be to won ke wel ji be chin libra ko ndi kini ne tie yar ye dunya la yin ko yin bani yin ala to won wo nti guri na dore pa to wotin be dor be ato kono koy ba tek tok beliw nyalik ko koy bu ci nga dor ne nga ci way nyalik ci ja la wuro ko duru tayar ci ngi ni nyal yeni ci ku lej bani du ngat ko wala biyo ko guri ko bi mo bala bay no ta kun jaga juir nyalik yen nyala ye to won koy ku in bani ni ka koy ku chol ku ka cha Luel ni to ki a pingrul ku ka ya chol rin ken ku ka ngi ja in bani yen nyala nyaay biyo amel chu ko ta wo ko in bandi ku bang ben wo yin nyala je jong di dunriye je ba tan wo jong a dut ku jong de nyich jong kriye je ben e choy ko pet nyala jong de nie jong de kay de Piou in bandi yen nyala nda chu cholin chu le ji nyala ko nga ku bo piem wo in bandi de yin nyala yi yor ku ye koy ku ping in che koy ku a che ga tem nyala de chiran ye we ni ina yiro nyoga yen gola du na ngi nin bani yen yalla jo Piou ba kay no wo kin bani jo koy ko ba war yin wo wala Piou buru twar bin jo koy ge nene be bu twal bu ko ta no Piou ko ye ce bu ko ta wo ko bu yi lew ni ciol bo ko nyali ne riyam di ni ciol ya ni hu Piou ye juiri ku ngon koy ko nyin ci ne tay ke tin ka ya to no wo ku ka ya bi no Piou no wo kin nyal yen ni ci le yin ci nom jogo ca dem ngene tok ton wo Piou ku jogo yen miere Piou yen wo dor ku nom la wi mu ya le ringe ci gor so bandi da dor ni ali warana ben nyich ya wo ya mu Piou ku mu ni mi nyi ni ali ku ne niede ku nyi ne wonde ye ci gor so bandi da ku niede ya kwa tier ni ala nong rier ben wun go ku jong di leje awya ton we ku awya cengene we ni lot amen. Anh dit ke biwo jelo bi dit a bodi lobby biwo lobby
La 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 la.